ngenye imini kwake kwaba khona unkosikazi esweni lakithi ngiyaxolisa ngoba faka iphiko angisho kuwe sona nesphika kanti ungqongqoshe zafika insuku zokuba kuhanjwe emhlabeni ayiwangahamba ehambe buye evuke kuthiwa khuluma mama wethi sorry wagcina sevuma wathi ngangibiza onke amakhosikazi uma sifikile inkosikazi ngifike ngiyibuze ngithi umyeni wakho usakuthanda ukuthanda ngempela ithi inkosikazi samiswa hawu yini inkinga engasakuzwa ithi ngifuna kuzwe uyezwa ke ithi nansi into inikele inkosikazi ifike inkosikazi ithi gumbo ekuhleli indoda siba yilabathenga Zange zafika insuku zokuba kuhanje emhlabeni ukhona umthetho lapho uyayazi le ndaba awuhambeki kwathiwa vuma inkosikazi akuvumeka ngasilutho hayi kwathiwa pho yini ungahambi yagcina sivuma le nkosikazi yathi ngangiwanikeza amakhosikazi onke lawo abayeni babo asebebashalazele ngifike ngiyinike ngithi hamba ufike umlaye ngoba engasakuzwa hey uma kukhona abakuleyo section phezulu mina section yagcina sivuma le nkosikazi kwaze kwasala amathambo ingahambi emhlabeni bafika bebuze imali esaku ifike ithi hayi kuthiwa ngizokuhamba sekusela bangaka engabanika intando bonke abaphatha intando soli hey bangcwele nomuntu ngomuntu uzovuma yesela imina Shembe Yesu Yeah.
seku othandweni bangcwele ayibonge ngenye imini esweni lakithi kwake kwahamba izingane ezimbili emhlabeni lezi izingane zayidla amasi phakathi kwekhaza hamba zabambili kwase kuthunywa enye insizwa yakwaJobe kwathiwa iyobika enkosini yamaNazaretha kwakuyisikhathi senkosi ilanga yasuka esweni lakithi yahamba yaze yawufika eMkhayidini uma isifika enkosini yamaNazaretha yafike yabuza inkosi yamaNazaretha yathi lezo ngane njengoba uthi idlamasi ngabe zisaphila na wathi inkosi ngishiye seyihambile emhlabeni ithi inkosi yamaNazaretha ubani omdala kuleli lizwe lakwaMbonambi kwatholakala enye indoda le ndoda kungeyakwacela ithi inkosi yamaNazaretha kule ndoda ngisize ungifunele izigubhu soswela iyabuza inkosi yamaNazaretha kulo othunyiwe ithe ekhaya kukude kangakanani ithi lo othunyiwe Nkosi kukude kunganga ubusuka lapha uya ebuhleni uyofika kusasa ithi inkosi yamaNazaretha cele uzongena lapha phakathi ethempeleni lesi sigubhu osiphethe uzosibophela la emthini phakathi la ethempeleni ngempela ucele wakwenza lokho wasibophela phakathi ithi inkosi yamaNazaretha uzosibhekisa ngasemoyeni uyabona uma ubhekisa noma ibhodlela ngasemoyeni ikhala lithi swe ithi masikhala sithi usiyafana ngempela le ndoda yenza njengoba inkosi ishilo yasibhekisa ngasemoyeni isigubhu yasibhala yathi inkosi yamaNazaretha kule ndoda hamba wena ngoba kukhona umuntu engimfunayo kulezo ngane uma noma ufika sebengcwatshiwe ufika ubuza ukuthi ubani ubekwe phi na yahamba le ndoda yaze yafika ngokusasa ekhaya yafika osebekiwe omunye kodwa lona omunye engakabekwa yafike yabuza yathi inkosi ithe ngibuze ukuthi ubani ubekwephi kwathiwa akakaphumi endlini kodwa kusalungisa indlu yakhe nansi uthi othunyiwe ithe inkosi lo muntu iyamfuna ithe inkosi kucele yathi ngesikhathi sika 9 uyovula lapha ngoba khona ingane engiyifuna kulezo ngane ngempela kwashaya 9 wavula lesigubhu kwaba ukuvuka kwale ngane ehambile emhlabeni le esweni lakithi ayibonge inkosi ungakholwa uma ngithi leyo ngane eyavuka uye lokhuluma sifanele ushembe sithini sithi ubani sisothandweni bangcwele ayibonke lolu thanda lo joli Oh,
ayibonke uke kwathunywa indoda kanti icala kaliphelile inkosi yamaNazarethe njengoba yayikwangwana kwathunywa indoda isuke eSwazini kuthiwa ihamba ifuna umuzi wakithi yawufuna le ndoda lo muzi yaze yawuthola ithi le ndoda ngithunyiwe kuthiwa ngizobuza lapha ekhaya ukuthi wena ubani wena ubuza mina ukuthi ungubani kithi kanti ngitshela ekhaya nje angasizi ukuthi ungubani ubani wena uthi ngoba kangimazi futhi kakholwa lo muntu uthi angizobuza ukuthi ubani wena ngitshele le ndoda ngubani kuthiwa ngibuze ukuthi wabuya nini ngabuya ngathi yephi ngize ngibuye nje ngathi ngiyephi ithi le ndoda kuthiwa ngibuze ukuthi wabuya nini wena pho uma usubuyile abakhulumanga ngani abazali bakho ukuthi ubuye wavuka emhlabeni le ndoda ikhuluma ubaba kasekho nomama kasekho nabafowethu asekho ngingedwa abakushongo ngani ukuthi wabuye wavuka wena na ngakho ke kufuneka ubahlawulele ngoba uma uhamba wena emhlabeni uzobangwa wena kuthiwa khona isigubhu esangena umoya wakho ngakho ke wena uyena wala ekhaya sihlelo sizini bancane isikhathi sami sincane kufuneka ngime umsebenzi kaShembe mningi ngoSeptember ingene esibhedlela inyanga ezintathu ifale kuchama umsabazo ucama kuluhlungu uma ungathwasa ucama bangizama ngaqala ngathi ngiyaqinisela hayi kwathi elangeni lesithathu bangifaka esibhedlela ngagcina sengiseMaritzburg igcine eMaritzburg sengeseswane nodokotela uthi udokotela ngenye imini mkhulu sebengifaka ipayipi lapha nalo livaleke uthi mkhulu manje sibona ukuthi wena asikusike leli ipayipi ngathi mina shoni lakhe kwathi yena mkhulu vuma sekusike ngathi hayi ngizokweqa lapha esibhedlela hayi vuma mkhulu usumdala ngathi hayi ngahamba manje uyosebenza uma ngisikwa ngizosebenza ngani hayi lakha thelile uyosebenza chayile umsebenzi sabuka uyosebenza bangcwele ayihlekisi kodwa yona ikhulu wagcina udokotela wathi mkhulu manje sinenkinga epayipini lokuchitha amanzi khona into kade iphakathi inyama ivala ukuthi amanzi angayile aphindele emuva manje lento asiyiboni manje kwafika nangu umfundisi umbethe nangu
bafike nenhlanisuthi enye abashumayele bafike bathandaza befike njalo kubuza onesi bathi kathi lo muntu uyini lo lokho ehlale ngungo ngabantu. Uthi dokotela sisayibone lento noma sithi siyabheka lapha ku screen asiyiboni lento kade ivimba amanzi la. Ngakho awuhambe uyobuya ngoSeptember ngathi uyobuya ngoFebruary mhla ka6 angisayi mhla ka6 angisafuni sengichama njengabantu bonke angisafuni. Amen. Abongo ube ngavuma nje bathi hayi songifaka ipipe uca hayi kodwa ngizosebenza kanjani uzoqonqotha umuntu kwathi yena ensimini yakhe uthi uyohlakula uyoqonqotha kanjani ngigcina ngiyayitshena le ndoda ithi kufuneka umhlawulele ubaba wakhe azange akhuluma ukuthi ubuye wavuka emhlabeni. Igcina ngimhlawulela ayibongo. Umuntu ngomuntu unecala lomndeni. Iminyaka angisho baba kukhona into engenele intsha yaleli bandla. Iningi lalo ukoti seluyaphuza. Seluyaphuza ukoti kuleli bandla. Sesandinda phindele kukho ngoba ushembe uthi sasindinde wasimisa sabashiya bephuza asho ukuthi abuyele futhi ukuphuza kuyaphuza kuyabhenywa hawo kuleli bandla lonyazi hawo yaze yabhlungu indawo. Kenye imini sibuya entabeni yomhlangano kuthiwa nayikhokho iyavula ikhokho ifule base beyinikeza umunye umgcotsho walapha kini bathi awuthinte la eklazini wa
wathi wabheka phezulu wathi hey kwenzoyiza njengobhiya. Ubumfundi hawo besinomfundisi madoda ucenza waqala wathula engathi kayizwa le ndoda iseduze kwakhe. Kwabuzo kancane kwathiwa awuphinde wathi hayi kuyanzoyiza. Hawu njengobhiya. Bathi uyawazi ni baba. Wathi hayi ngisho ukuthi uyanzoyiza hawu. Kwake kwafika isikhathi lapha ekuphakameni inkosi yamaNazaretha uNyazi kwabizwa bonke abantu abancane ukuthi ungathwa kuchaze wonke umuzi amakati ukhale wonke umuzi yabiza kwathiwa ashawe onke lamakati la ekhaya. Ashawa amakati ithi inkosi yamaNazaretha akusiwona amakati le imoya yentombi ezakhipha izisu lapha ekhaya. Emhlabeni imimoya yathi inkosi isibuyile lemoya yesa lapha ekhaya ifuna nalapha ekhaya kube khona intombi ekhipha izisu. Ilapho yaqala khona yathi eyosinda lapho intombi eyohlolwa kodwa engahlolwa lo mozo ingena. Awunayo inkinga uphelele hayi ashawa amakati sakhithi nawo wonke umuzi. Kanti sinenkinga bangcene funeka sibuye siwanikelele Nkosi ngithi angivuma isona ehlathini ngakithi ngangibeka incingo ngifuna izikhumba zenyamazana ngithi ngenza imvunulo ezinye ngifice sezabola inyamazana ehlathini kodwa ngenye imini ithi inkosi yamaNazaretha esibonakalise wayibona lamathamba lezinyamazana ayofuna kuwe ngomhla kuphela zithi zabulawa uwe eyithiwe zingwe ngibulala enye ngithatha kuseduze njengalezi yamonto phakathi ehlathini ingithatha angazi ukuthi ngasinda kanjani isiqabula ucingisa nami isanami ehlathini ithi mayisuka ithomba kube khona umuntu athi yanele iziyowa lapha engikhona isuka iyele ngathi leli ibheshu lobhinqa yini ngisho ungancenga kanjani ngenguni alinikwa inkosi yami Amen. ibhinqa lona nami ngijajambe ngani kwake kwaba khona isikhathi lapha ekhaya insizwa zithi ziyasina kanti seyidlule kwenye indawo zishaya ivosho awudlulanga vosho sorry. Hayi bangcwele uNkulunkulu inkosi yezulu nomhlaba. Lo Mshumayeli lo kade efunda la kwaba khona insizwe eyasuka eNtabaswe ihamba ngeenyawo yaze yofika ethempeleni kubo kwalo Mshumayeli lapha ehambela khona emhlabeni yahambela ehlathini uShembe ubaba mkhulu ehamba ebheke enyakatho uthiwa wayefuna lensizwe ukuthi yahambela kuliphi ilizwe igama lakho kwakungumfazi eyabona ezulwini livulekile kwehla umuntu esezulwini kunyakaza umhlaba unyakaza umhlaba kwathiwa uShembe lo
wafika ubaba mkhulu wayibuza lensizwa ukuthi iyasho nabe akakho nowayibona na. Wahamba wabheka enyakatho waze wawufika eNgwavuma wabuya kuthiwa wakumemeza yena ethi ngapha umoya wakhe usho phakathi ehlathini. Waze wafika emathanjeni akhe wafike wakha umuzi lapha kwase kuba umziphathe. Ayibonga Nkosi. Kenye imini kwake kwagula intombazana kithi yagula le ntombazana yagula ifa. Ithi inkosi yaManazaretha ilanga ithi zonke intombi zakwaMpunyoni ngifuna iphilise le ngane. Kwathe zinganeno kwempolozi ngathi sohlangana ehluhluwe. Sathi sifike isitimela zafika sehleli intombi zasemhletsheni kwatholakala ukuthi indlela aziyazi kwathi indlela zathi esemhletsheni siyayazi indlela zehla zashona phansi zawushona emunywane zadlula emunywane zawushona esibhicayo zawudlula enkosini yakwaGumede kwaMduku ziphikelele emziphathe. Yafika yazi umhlangano wawukhona. Yathi inkosi yaManazaretha ngeke isinde lengane ngifuna ukuba isinde umhlangana uyovala kwaNongoma kwayihlakaniphele nosuka lapha ngenyawo ngiphikelele kwaNongoma. Zaze zawufika kwaNongoma ihamba phansi yasinda ayibonga inkosi. Yayigana uSimelane ukhona la ayibonga inkosi. Sithi uShembe uba alikho elinye igama ukuba abantu abaphethe umona. Ithi inkosi yaManazaretha yathi inkonzo zizophela zonke emhlabeni kosaba uMnazaretha kuphela. Yaphinda inkosi yaManazaretha yathi ngiyadabuka inkosi engekholwa kuleli bandla ubukhosi bayo kuyophela kuyobekwa umuntu esihlalweni sayo ayiphathe abe inkosi. Kuyafeza nje wena ulingisa umuntu ehamba ephethwe impehla. So shana indlamu le. Ungaseyona inkosi. Qinisa impela. Isikhathi sakho ukuqinisa. Ngenye imini khona esweni lakithi wafika ubaba mkhulu efuna abantu sebephendukile wabuza ukuthi yiphi indawo engabhabhadisa kuyo abantu bathi baningi umuntu kanti basho uNkulunkulu bamkhomba kwesinengwe. Ashona khona isilwane sasesilwini safika sema phezu komfula sema sabuka umfula sathi sengifikile ngizogeza abantu bakababa phumani. Kwathula bathi tu yathi sengifikile ngizogeza abantu phumani. Zaphuma ngayinye yalandele enye yaphuma enye yalandele enye yaphuma yalandele zaze zaba u7 kwathi kwathula yabuye yaphinda inkosi yaManazaretha yathi wena usaleleni lapha phuma sengifikile. Yaqhamuka esansi yanyuka ithe ngehla wathi hayi sudlulile abanye bawele lapho wena lapho nawe. Yabuye nayo yawela lapha wele khona inkosi yaManazaretha yathi yosani umuntu ophatha ikhanda ubona ingwenya ngapheshela. Yosani umuntu ubuka ingwenya ngapheshela.
Esawu. yaphuma inkosi yamaNazaretha ifike babambe ngapha ingene nabo emanzini athi ma umuntu kuthi ashona phansi umuntu abe usamfuqubele shona phansi aphuma kuya phansi ibambe imshonise phansi aphuma lapho ufuna ubonise khona hey abafakazi abaqede uthe sebaqedile ubabamkhulu uthi wabuza wathi ubani wanibeka la ngoba mina nobaba sinibekanga la wabeka nabekwa ngubani yathi kusukela namhlanje lapho enihleli khona ngiyakuqeda nomfula kwasa amanzi eshile onke kuze kube manje ukuthi la shona apha sasa asasa hey shembe uNkulunkulu ayibonke Amen. asisameni ke bangcele sikholwe asikholweni ngempela singazenzisi manje ngoba mawuzenzisa uzosala ngenye imini senima ngenye imini ithi indoda kodwa ngizokwenza njani yafika inkosi yamaNazaretha ngesibonakaliso kuwe yathi khona kusasa bayeza bazokubulala khona yafika idlamlilo kusasa uphi lo muntu wafika lapha egcekeni abasaliboni igceke kodwa ikhona ekhaya kodwa yena akasabonakala khona phakathi endlini shembe maye kuthanda uyakufihla nje izitha zingakuboni ayibonke abe njengale ngane lapha bayase kade sinabo kwamashu ngenye imini ingakholwa unina wakho isebenza igade ingane yomlungu ngenye imini umlungu ethatha nangu ya bephikelele eBishop Frank lapho kuyobhukuda khona kugwinile ikhindi phela Ekugule ikhindi onobhushuzayo kwafika lapha umlungu wathi gada lengane weba ikade yahlala intombazana iyagada lengane ingane yabona ezinye izingane zigijima zingene elwandle yagijima phakathi elwandle finish yahamba finish kwathi abazali bayo babuya kanti babuya nje bazokwakha iqhinga lokuba kubulawe le ntombazana egada lengane izobulawa kanjani kwathi hayi asibulale kanje asiyenzele ipassport sizohamba nawo ngendiza ngempela bayenzele ipassport kwafika ilanga yangena indizeni yahamba yathi indizi phakathi elwandle baqala bayibuza bathi hoye ingane yashona where's the baby Where's the baby? sekulikhulu ukuthi yenze iphi ingane yathethwa ngamanzi bathi nawe la kuthiwa indiza yayiphezulu bayikhipha khona endizeni phezulu kuthiwa yathi maye Awangabuyi aweza ngayo. kwakhuphuke into umbrella njengale phatha umdali wezulu nomhlaba umbrella yakhuphuka yahlangabeza ingane intombazane yesa isaphathi umbrella yakhuphuka yafike yangena phakathi esambreleni wahamba nawo phezu kwamanzi waze wayikhipha eBishop Frank wathi hamba ke bangakuboni lapha
bahamba baze babuya pheshe mase bebuye kwathi uyiphi intombazana enahamba na bathi hawu leyo yafike yabona amadoda yathatha amadoda yahamba acusha amadodeni awusola ngisho kimi hey icala selise Virginia lapho lalikho Police station. kwahanjwa washona ngale kwafika kwathatha intombazana kwabuye kwathiwa yiphi ehamba namadoda nale wabuka le ntombazana wathula angazi noma isakholwa yagcina isithi nayo iyazama ithi iyakholwa umsebenzi wenkosi mningi banyana asibe kuThixo ayibonge inkosi Yesu lingi gowe maningi amazwi angibuyisele esihlalweni sasezulwini inkosi ibusiseni ebusweni Siyabonga amazwi omnandi zophu umfundisi wenkosi